Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre einen seiner Vorfahren heißes Befehl gewesen, der Welt Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner leiden den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige feindliche Feindschaft von Osten und Westen, von jenseits zur See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Głosной массе уделить ode mnie i pójść, gdzie świat beze mnie, jego właściciele. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdun. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, o zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Победа! Ибо другой выход